King flag raising ceremony ngayon Lunes, May 18, King Mabalacat City. Dininan lang pa magkilala reng Atletang Mabalaquenians na sinambut King Central Luzon Regional Athletic Association o Clara Meet 2026. Kaya beneng Mayor Jel Daquino, i-Vice Mayor Jun Castro at pilang miyembro ng Sangguniang Panlungsod, King Pamaggawad King Resolution number 298 Series of 2026 bilang pamagkilala King Gelingan at dedikasyon na ring atletang menuling medalya iba't king kompetisyon agenapan King Aurora at Tarla. Bida King Mabalacat City LGU as 7,000 pesos kareng balang gold medalist. 5,000 pesos naman para kareng silver medalist at 3,000 pesos naman kareng bronze medalist. Agpangking LGU, maging posibleng pamamiyay incentives, lalam ning triple aids, support to academic, artist, athlete a programa ning Mabalacat City Youth Development Council at ning Sangguniang Kabataan. Pesalamatan nemo namang Mayor Aquino, Schools Division Superintendent Dr. Maria Carmen Cuenco, DepEd sports officials, coaches, coordinators at reng pengari as sinuporta kareng atleta. Samantala, inanunsyo na naman ning alkalde karagdagang 3 patient transport vehicles bang mas apabilis ing pamagdala kareng pasyente king Pampanga Provincial Hospital king Clark Report. Adwa pang ambulansya ing asahang tanggapan ning syudad, iba't king Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balita ang totoo, King Balen, susuyo.